Kuqhuma imikikizo nengoma umnumzane Cyril Ramaphosa ebuyele esikhundleni sokuba umengameli wezwe ngemva kokuthola amavoti angu-283 ephalamende. Abe naye embangweni umnumzane Julius Malema u-EFF uthola amavoti angu-44. Kanti kuhlukene imibono ey'nkundleni zokuxhumana, abanye-ke bebona ngendlela engafani. Ukufunda nje imibono yabalaleli ey'nkundleni zokuxhumana nangombuso ethi-ke cha, siphuphe ngampela ke-South Africa, sengibone kahle, awu cha, ngiyobabaza ngize ngingene ethuneni. Nangomunye uthi but abantu abasamfuni, kodwa-ke sifunzeni vele-ke asinalo izwi thina singabantu. I wonder why besivota, ngoba-ke le nonsense eyenzeka lapho akuyona-ke le esiyivotele. Nangomunye ethi kodwa-ke noMalema bayafosa manxe, ungangena kanjani esisibeni sigcwele izingwenya. Nangomunye uthi-ke sisazothwala kanzima izwe liphethwe-ke lo Ramaphosa noma-ke akavuselwa amacala akhe ephalaphala fama ukuze-ke aphume. Asihlanga lapha kwi-comment section.